Vestige LRG9 kan ele in le borwa khipte thiang hlim tok lo awangin kan thisena hian thir chambang om china hei hian kan lunga ti chaklo chin ani kumsang kha zakwa sumkwa pariat khan research and developer Farid Murad Swan nitric oxide hi kan thisen zungza ma luangin heng thir chambang metallic residue chalaute hi atify theite muchwaka Nobel Prize adung nge LRG9 hian kan thisen nitric oxide asiam chwaka kan thisen ati thiang hlima lung ati chakbok thei chi sang sang atanga siam ani a vitamins lycopene folic acid le resveratrol te apai nim hle achat na te lung nat na chi sang sang laka lunga veng hima ati chakbok thau chalo cholesterol ati hniam kan taksa anat na do tu ati chaka hniam le dam lo na ati dam miracle molecule te ko ni in taksa le lungtar tur aveng zunthum ta na cha BP atiral the asang le anyama chon thachat ta na cha upalam ri rumang tan acha he bok ani LRG9 hi vestige product a chuan a thokrang bera damlo chaw tak te hi hanin tirila reilo te an lo chakpha the ni tin nupa kum upalam nupa nu na chakto lo ti tan po pek khati zan muto na inse an chakpha theibok ani vestige LRG9 bom khata sachet sompanga oma sachet pakhat hi 10 gram zelani MRP cheng sangkha zanga sompanga DP sangkha zathum somhi